Mayam Kurumzari of the Angry Bus Impact News ni I Joyce Rusham the Impact News ki Manung Hutna the Taram Nokchari. Chahi Anoba 2025 asida Manipurda okay Anoba Governor Pangre Chahi asigi Anoba Chief Secretary ngasing ngasimak PK Singh Imphal the Yorokre office assume tawna bay namakta Yorokre aduga ngasing ngasimak Chief Minister Nongthongmam Birenna Anoba chahi lakpasdays da Manipurda Anoba Maikaida Anoba Mayon ama new chapter in Manipur lakani haibige dugumba yamna achauba thazabazu phongdokre aduna anoba chahini anoba governor anoba chief secretary aduga anoba peace committee amasu semba mathau tare aduga saunariba phurup anigi marakta confidence building gi thabak paikhatpa mathau tare aduga mipum khodimakta both in valley and in the hill area rule of law lay haibasi khanghanba mathau tai haibasi ngarang mak NPP gi site gi Manipur gi anoba governor da admin takshin ki bagi paw khoi mayam na thengnare aduna ngasi akhoina akhanana pujariba topic asi new peace committee for lasting peace hiramasida Manung Hutna khanana ba lengsin biriba khoi expert guest na ahan bada hake right makta lengsin biri oja Dr. Chinglen Maisnam associate professor department of economics Manipur university zabutara nokchari May I thank the Linkshin Biri, Oza A. Mobi, senior journalist, Oza Bustara Mokchari, and on my extreme right, Linkshin Biri, Oza R.K. Rameshwar Singh, General Secretary Organization, NPP Manipur, Oza Bustara Mokchari. Narang Akwegi, His Excellency Governor Manipur, NPP ki Timna, Salaga, Manipur, Hosik, Ladyba, Tangdulaita, Ladyba, Pibum Sigi Matangda, we discussion Kra, Adegi, NPP side, some proposal Kra, we Tamze. Jadi Manung na uji habi di ba peace committee sisu masih bagi matang si aman itu direct peace committee gi formation si hapet laksa dingai mong dai sorok pa briefing amak kun ngarang kui governor unna zabagi sorok pa yam tentang nai hap thamjage kuina anu ba governor si kuina ena kangbire misai Ajay Kumar Bala wanom da kui gi uji MSc Isu Home Affairs gi yam sang na sei manga Secretary gi Pampa Pubunamba, Senator Honorable Amisagi, one of the closest in one end and Mam the Lobidico. Masi Manipuri, Pumsi, Yingsen, the governor when I went to Birlia, most welcome, Adoko Manipuda, Magi, initiation Makada, Manipuda, Quigi, Santi Porpasu, Nambasu, Senu Habasim Tamzagi. When Narang can have the Quina. It be been a mamang the Gishu, Han, the Gidum Haraga, Nalinga Matamda, a quiggy Home Minister, the Su Amisada Suquina, Han Oquegi, all the memorandum point Manga Yang Nadum Tamjali. I do give point to Maksudungarang, people in another hand, but when one of memorandum Pisman. When I have Habib, when I hand the Manipur's Hanti Porpasi, Manipuda Kundamine Bakanus sing. Maroon especially conflict for iba, especially my team's country anigi markta confidence building exercise madi number one masidaka oi habasi akoina hanung na koina thamaga lake adu matau karam tongna confidence building exercise mas hagat kadage habagi madugi theory madugi methodology duna masi kumna akoi lamdam se leiba khangnei government initiate torganda lofum thokune habsi kamjamni akoina masai to koina ngara hape thamjabada Okay, one of them, my day, say, Quiggy, Quina Kangpopi, Lalaga, Suki, Salaga, Quiggy, my day, about Tampactali, Campus, Mapan, the Manpuan, with Sakita, the Quay, Europe, and Latinaki, Sepangam. Even a quick attendant was a quick attacking, I can Udab Sukuki, Jungasi, Moina Mapan Saketi, Musu, Quiggy, Mizoram, Power Gasalaga, no money, some Mizoram, like Salini. I don't want to suffer. Aro masigu bagi solutions and how the government in Satorga quickly meditation na quickly mapan the Sapa Honova the Kampu Pilan Basada maximum security provide Torokanda. Anyhow, Dr. Namasi government initiation Torokano Torokanda Sapangamamba. Cookie Shinju one salibasi yar the laga quickly Tulinia Portuguese laga Sapangam never scored Nikan Sapangamba. And now someone Madugi put the Puruna Honagadi, Tamna, a hardships, my teams who worry say, Masi Parkbangam when you have say a quickie Tazabim. I don't know anyhow to Aquina the health sector decade the worry by lying with the Gadosi and how to Masi government policy Makada.
initiation gi makhada masangsan lagadi inaugona masi akoi confidence building exercise se the part of the masi tor pangam gani haibasi koi thajabani masi gi train su lakan akoina manipur da su akoi gi hujik laiba film si da akoina governor na haibasi manipur da si film si akoi rule of laita ba ka samanare both in hill and valley both manipur da hill da extortion so many extortion tore kamam ta pak da same thing when any group mada when blame game natabitako manipur as a whole yang bada hoji se extortion si luwe rule of law slate masi lainga laiba si good governance saibasida koi government na tasina lainga pagi magi rule of fazana tobang salari bra haibasi question habane both the hill and koi valley amagi watising da su adigi tampak da su ado za swais da marak thana adigi akhoi gi manipur gi kanglup ki rang asina like communities am tina di polarized yo igre kanglup ani gi marak ta asi ana awaba mayam se thoglabani na aduna hojiki magi wun magi asok pasidi ayau grabani na hojik ozana mpp gi site gi smart inclusive oiba peace building ama gi wakhalun lakpase masi community marak ta di masi gi samdaina bagi somda changakpa gi chance bu ubiyen khabi bra natraga uba masu uda ba ngamna ba hona ba tamne lai ngak pa ma lai tai gomen khoi ngamna ba hona ba tabani nata da di akoina sumaina sum akhoi amaga khaibung tawra kana sum lei udun le bak si akhoi gi sumaina sum chathaba yagra hai basine mazuna akoina government side gi masigi initiation nataga policy program kamai tawsigi hai basidi masi government ama leiribna manipur se kaidana honbada manipur gi idea of the manipur se protect on honda government in masi initiate tong tabani asina maram aduna maram orakanda akoina ngarang government da yam satro demand to hi hogi leiriba manipur da kana guma section kana manipur da nongmai ka pa khara lepa kanda peace hanjali habidi yaroi adi relief game da leiriba sahi tha kun phana mayum hanjan bangam dana leiriba mi mayam more than 60000 lerakanda kumai da shanti la ese kamai karma context haidino kai lising ani sahi lising ani poida mani tapak tel meti koina kano da palen lan bangam da kanda samu sat bangam da kanda kangpung bilan basat bangam da kamai dun government shanti pore se karma makhan gi interpretation no aduna hosisi aduna sigum bagi concept se kan da akoina anu basai la pase governor da akoina initiation to base akoina thaja jabase asa haibiri do lamdam masi shanti poragna mo honna base khwaidigi hanba thodang ne ba hanba da peace committee government da initiate to kan da sem gre adubu matam dura haibiri ni peace committee da masa khangdana member hapsan ba kana hakadagi haibasi kamai tongna semano haibasi almost confusion chatpadra marogan oirakanda any how tongna matamdu semge peace committee do koi ngamgide adubu shanti porukpa hasidi peace committee ma adugana daga nusinadri ba group ani sida any how tongna wari sanarakanda amaga akoina pamyo pamdi bas karino amusuk mai doino akoina hanai matam sangna ngasidigi sahi chani songi mamangda leimino kuki singdudi anoba laiba kuki elegant immigrant singsi natabda han aribada kuki tangdu leitana manipuda leiminaba pamba kuki mayam masu yoramoi haninga leiteu some few people ngarang handa sangpa Memari nong nasin kuki kamu sangpa kamu dagi mori influence moi khulai pai ba moi amdagi tonga influence mem leiram bayai adu Manipur da laiminiriba khundamla ngasidigi sahi cham chani digi laiminarpa khundaminarpa singdu tangdu laitana laiminaba pamangu haini gaitiba asigumba mayam se khoi ni how tongna government gi responsibility of the government se in how tongna masu peace committee ma sema kanda kana no masa phajana khoi khangna rakanda wari sanadana apam da khanadana kaino khanadana pau phongdana sum leiragadi kamai tongna peace Digi waza hoziki ngarangi meeting sida kano governor takshin ki ba wafum mayam sing manung da lengak asi neutral eba lengak oibegi mathau do adu pangthokadam ni habi wafum ju yauri aduna ngasi akhoi gi lengak na smaina shanti purakadam ni peace committee semgadam ni habi wafum lak zai npp na chief minister da di
ꯆꯠꯇꯕꯤꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯥꯏꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯖꯈꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯁꯨ ꯎꯅꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯀꯥꯟꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯨꯝꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯈꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯏꯌꯣꯟꯅꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯋꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯅꯥꯊꯩꯔꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ NPPꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯃꯣꯏꯟ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯨ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ NPP ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯇ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯕꯤꯡ ꯑꯦ NDA ꯄꯥꯔꯇꯅꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯩ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯈꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯊꯥ 10 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯞꯐꯨꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯣꯞ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯔꯁ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔꯁꯦ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯍꯦꯗꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯀꯤ ꯍꯦꯗꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ executive has chief minister ni government na chief minister na initiative dong law and order kari chief minister makutta chief minister tong kadre adubu ngarang nan government la pase ma hela paga security advisory gi adigi Manipur gi security reviews meeting se mana call torga phamme yes akoi gi leiba film sida tongan tongan ba interpretation hanbe haipo adubu akoi na tongan interpretation le chief minister na hojibogda toriba sida ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯅꯦꯅ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NPPꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤꯕꯣꯗꯤ initiation toro kai gum khara tori ba kangpokpi gi kano da thokdok da haira kana man phalong phudakta kai gum action khara he to u to bangam ba da whatever abidari magi initiation na kari kari to ba re tori ba magi functioning du da akhoi gi su alaga mo da proposal tra akhoi na to honing ba ngasi maitai na yengo wari ba ching da wari ba myam se irrespective of the community loin ba akhoi na wari se masi santi se porlong da akhoi na yam main priority hausu haibi ba anuba peace committee madi hana peace committee do yagidamina peace committee ama semgalakanda peace porang nabagidamagta karigumba thodang khara lokapado governor side initiate to honingi habi wafamdo koi thamjabani aduna akoina lolona Manipur da hauji leiba rule of law sana bangamdana awaba se theng Manipur prajana phawriba adigi akoi halintna posei pusal pangamdana economic blockade kari kari to busi ngamdabna moirkanda akoina railway gi kano jisu kitang thuna torgadi Manipur da goods and transport phajana ngamagadi posei pusal pangamadi hena kanagani hadna railway se kitang thuna losimang ngamna aduna hailo wafam su ko taksali loina maiti ngasi akoi fly the set by si is not the more any akoi kano natre akoi gi yamna nungai ba adigi luxury kano oidre akoi mas oide tangai bana maiti masam ngasi wari sakidi akoi fly the set pa ngambagi possibility oide aro ngasi fly tangkhali ba wangkhali ba si masigi akoi gi society da chomba economically khara sothara kang bud so impact amani no har kanda asigumba akoi gi civil aviation da kai da taksal la kanda asigumba fly si kitang
normal oina magi maram chaba kanomada thambina basu haiba wafam su koi monda koi taksali nangnam di masi asoba koi awaba moire ngasi di koi na mitei brazana guwahati chake ha kana no chak dimapur chake da makha da chatpa yabagi possibility oide auna koi na flight da chapa se normal luxury akoi masi mas oire chatta yada bangor auna masi flight fare se hengal pasina akoi da economically yam tin effect oiba auna civil aviation da masi gi pose taksal la kanda normal oiba fear ma da mogi sangai phana pori adu da maintain tong na bogoi thami adigi ngasi manipur da peace program si internet displaced person idp sing si mayum ba hanba ngam dana ngasi manipur da shanti pore pore de lip camp da lai biri sinau sing da moi moi da kari phawrige moi da kari khalige moi na kari thengne jige masi ana khangum sange ba degi moi masagi mayumda hanjandri phawwa peace lai re habsi ya manipur da sai da khoina film khara kapaga isai khara torogan sai tampak ta imphal mung da khatang kano urakan da apna shanti pore ana jamgo mena manipur da shanti la e kaina haibasi di hitang haiman ba thok pra haibasi khale manipur da saimana khoina ngasi hoji lai film da karamba mong da shanti pore ino haibagi interpretation si haibam thokte haibasi aduna koi NPP ki magi digi honorable koi his excellency governor manipur da koi taksan jabaga loina rule law si phajana sat naba aruga peace committee mi initiate tokanda manipur da tangdu laita ba lamdam ma oirpa ngamna widam da koina governor si hekla pa kan da mongon da koina initiate tokjan bani okay thank you oza hoi anoba sahi lapaga loina anoba governor musla e de anoba chief secretary sla e ko adu ko ji NPP ki site gi di ko gi anoba peace committee masu hana gi du nataba ko gi anoba committee ma sembagi proposal ma thamagi wafam su dum leire ana koina governor da mapung da koina governor da yamna thajaba yam wang na thami se masi mi gi tang ahong gi matung da gi di magi lehori ba party sing hai tare party gi lusing ba sing adu ko party lehori india gi leiba india block na sing ba puna maksi adu ma ko gi lusing ba even Rahul Gandhi masamok da koi governor unaraga loina han gi bane adu ko chief minister unaram basimadi ai yawgi dene khalle di ai sa su hangdi hangjagi haidi koi gi magi party gi stand oina natrang koi india block gi stand da masagi chief minister si masilo thukadabni haibagi demand di matam du siam kan tawi dana tawi even parliament da kai do modi wafam si mayam haigi adubu punam kharga su elected government haibasiga non elected haise khenaba malaiba elected government ama harakba matam sidadi masagi ko gi elected government sigi advice tani council minister gi advice tani ko governor na saturishinatra aduna government na magi overstep toraga magi limit gi wang mada henjana chatpasu madusu yadaba leibani na madugi wathuk mayam leire ko Kerala da leire adi te atopa state sinda mayam leidana ko gi even court ki level da yongna basu mayam yawri ko adubu madu punamak tu khajana kopna khangba adugumba governor amadi oidoine ramdi ma magi level kaya amada masi koi thabak torame ade foreign trade torame adegi commerce ki department of ministry da torame adegi atopa mayam to wi mathak du da yamna maru heraba position home secretary ki position ji ma sahi mangapur lakrabane ana punamak si kopna khangbani na si governor si masi lakpa matam si da koi mayam sina mondagi koi anoba sama anoba chahi galone na tawbai sidi adum tawnani tawam jatho ebako do magi federal structure da leiba koi federal structure sidedi koi elected government ama hasina khwai wangin mai federal setup sidida amasi su masile bisna marmoidana koi lengak puri baduga adi governor ga yamna cooperate tawna basimi yam thukta amaga mungna banata conflict si ate mafam di state singda opposition rule tawbadi lei manipur ri madumakti uski ruling haktani na madumadi thoka do budi mande ko aduna masi phajana ko gi governor aduga mosagi manipur gi elected government sigi chief minister yauna lairiba magi cabinet coalition ruling gi lairiba mapung sigi lairiba MLA sing aduga lone opposition gi lairiba lawmakers punamakina mot amato oina lepa matamda haidi mot amato oitu si karino haiba matamda akoi gi common agenda di koi violence solution ba shanti porona bahora ba lone na koi gi magi constitutional kenuse magi order haitare masi hanagi phibam du da halalakpam change natra ko haidi khoina magi constitutional order si masi kai bi dona manipur da urisi masi restore to buse si amarwai adigi amana masagi ko enforce law da magi rule of law se anyhow adi
masi ko gi rule of law si enforce to godam ne ko ni si rule of law si enforce pajana to si urak tre na tra masi chapchana to ba adu ainu ji hajari ba magi constitutional order si masi hana gi film ta koi restore to no hona ba masi to ba lo ni na hajani mati ko gi magi act now before it is too late hai bise si adum har ga koi lak re ko adu hoji ko gi anu ba governor ma lak phis ta koi na asasi masi mayam na tongna si adum to phom thoine khali aduga chief secretary anu balak pa si jamaroi aduga ngasagi koi na unified command gi si makok oriba adagi dgp si si jamaroi adu khadi maroi di puna maksi marks da khadi maroi di elected government sigi lengak sigi sigi leiriba magi ministerial colleagues adu magi ruling party gi kambusing adu lonena masina koi governor ga phajana koi cooperate tawnaraga masagi manipur de leiriba sigi film jam si lotion bhona bada masagi ai gi lana gi interest political interest puna maksi thaduk naraga manipur far side se sia maru oi adu lonena hojiti amu do ise keno da manipur na sigi violence leiding marks da india da so hom am se lakrabane maru na koi center state ki relation da hom yam chang lakre ai namtang panjara da hujui ma koi gi ngasi ngram maksi da thoi ba problem ji ban koi ugc na ngasagi anoba magi draft regulation masi puthok matam state da state amagi magi university gi vice chancellor hapasi bokta state government ki sigi thoina mathong ta da gi wafum yawri masi jo koi governor na loina ba koi gi magi nominee kharmadi gi hor kanda masai bc kharmadi gi hor kanda masi lei adu madai da koi gi tamil nadu gi chief minister na di masi federalism gi makta chapani adu ma court chatkani habna ching phung to busu lekre ana sige koi gi yamna centralization gi yamna kanne hengalakpa ama oiba adu si matak sida manipur di article 355 c sanai habi gi porma leibanina maruina koi gi security gi matters lakpa matam da security habisidi magi elected government ama lergadi magi police amasung magi public order habisidi state ki khuta leibane adu madu state ki khuta gi nanthok ki gi wafom ama koi leptana hainaraga lakhrabani mapung da koina center da koi mayon thamdana masida koina makoi digi asa to bai sidi tohom thokpa mane aduna ai han bagi oina first round sida ina thamjani bisi hoji anoba koi gi laiba koi governor si yamna well experience pasanamani maksoi chodna magi mana state ki elected government amsu bypass to yadaba sigmaram su makhang gani aduga loinana masagi koi kramai to drasi situation si handle to godege haibase sisu mongonda dum experience dum mapung phana lerem ningkale aduna punamoksi yengjaraga koi ahan ba horpada ngairi banina koi mondagi anoba sahi lakpasi ko loinana anoba sama si thambasi madi ai jumme na suman hana thamjage thank you oza oi yam chume ngarang koi army chief na haibi bedo adu la idi khoi mayam ji khangye haraga thabak tadi amta onthok pagi mong dem da u do se external force yauba mali yaurong gani haibi ge chingna ba ji last many months koi haina da na da laawne adu di external force yau haraga di madu thingna ba kari to ya haibi ge si huji bokti di ipai pai khat ba male aduga huji lai ba po si Manipur sai wada singna ni thambe do popular government ama lerigadi popular government aduna thabak tawgadabu tawbungam dabagi mami mo hoji yam chauna leire governor ne hek lak pakanda security gi meeting ama pangthoi duma constitution violation tawrine okay marni kana da koi constitution gi article 154 na badi governor da state ki head ni executive head ni hai ko mane state ki executive head o jergasu article 163 the piri matungina magi mateng pangba advice tawnaba council of minister leigani hai aduga magi discretion da tobo yaba kharasu lei magi discretion da tobo yaba sida pangtau da tobo yaba dawna khoi aham dulai khalame adu many instances khoi court na madugi in his discretion je arthiyam haleba interpretation fajan pire sidi piri example manipur har ka da article 371 c gi matang da khoi hill areas committee lebugumba sidadi state government na khutting ma kam yadra magi discussionary power ma china tare adegi state human rights commission gi chairperson hapa advocate general hapa government khutting yadra sigumba area khara adegi atopa khoi gi assam gi da sum gi schedule tribe ki kari gi area gi mayam yauri ba adu natabagi form jidi khut amta thingen ba yadi hai adoi tar di mana unified command gi meeting ko was ko phom thok ko phom thok te heba maram di kana da maji titular head ka samane constitutional head aido ar thabak ti government tawdong executive head chi mana
in kai tare ko name sector leba aruga khoi council of minister na mangon advice piraga to wai bo potu to dong ne ba se example ngarang natra na lai tari ti chap chaw ka re Tamil Nadu gi assembly hodu boda janagana mana si khongu ya da bai da ta khoi RN bi governor ji boycott or se khogla chakhi government ga yana da bai potu ni ko adu hoi te su ja sinen thangi bedo Kerala gi university khara da BC hapada UGC na bodi uji nom sam semtok no khona re bodi hai BC hapada governor na hape last year ta hai tarik 24 gi December tha da BC hapaje governor na kai no da ma si by virtue of chancellor na ma hape am hapsului ne ba ada mongon pi ba discretionary power gi wang mane Okay. and government ga moi ga muk nei ba smana many areas khoi issue ma am le ba mandi governor to go thaba adi council minister to go thaba do aru hoji ki law and order ari ga di council of minister gi mathau ne Indian constitution gi 7 schedule da piri ba list om da number 1 da koi gi union list are union list center na loi to dong state government ko nim thing na dra Manipur gi scenario da di maina governor na tawrabani na phibam je kai ne na haibi asi gi akhoi gi lady ba popular government je masi mating leite ba gi ne मागी थबक तो मीन मन गी बने बा अदु माना यादे नत्रगा तबम थोकते हाइना मा हाइबे ngमजद्रे सिंग ngमजद्रे सि करिनो दा मोगी पार्टी लेवल दा सेंटर दगे सि तौरुनुआना अखोगी एडवाइस पेरे इब्रा अदुना अखोई खंगद्रे को हमारे दि केनो दा पार्टी डिसिप्लिन हाइबे मजु लेदिना सि तौरुनो सि मा तौलु नंग यावरुनु गान अनमाइ तौरबुसु याय अदेगी हुजिकती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की कांगबु हाइतारे को माइते सि माइ कांगबु तारे दना Maite si kuki khanamina ma si nam khakte gi yanga thabak to ba oirom gani ga sing de oirom zuya ba ana sungo me ami nga ma ma thok to hon de oirom zuya ba adu sumaina thamba se ma khakte na tana ekhoi me am ju ikai piri ne council of minister ma phajana le ga di madu phajana thabak to mam changi to holoi do ga madu thok ko dong ne ba atopa neutral leba aduga suspended animation thongera adu di moi gi apa mata re dana mandi hoji election ji almost sahi ani rom wali bani na masi akoina pura uthai basu akoida amona election to boju akoida mangjab lei bani na madu tha ani natra ahum gumba suspended animation thamaga natraga kana no mo de thaja bam sintu oga akoi gi community ani mangna thaja ba ngara NPP thambadi yawiram do thaja ba thamba akoi gi class deficit am lei bagi mami tare masi kukhatna bhona ba mathau tare haije kana gumma ma ohelaga bot cookies and maite ni ya ba amana ohelaga sigi peace building method ama semgal ko changi ar masi semgal no hona bada hoi army chief ngara habi do hojikti normal si kitang hanjale hai do akoi su for 5-10 days size with khara santi khara do re na da ki 2025 de ki di akoi kitang ingba male ba dui tars atopa community gi mark di spillover je kampukti district ki dum lei city loi lei gane ba lei gane de kana da sing ji sauraga boromong sauraga mai muthalasu khara dim sale hobi madam khara de khoi ji phujak cha ga phutwa yu kan ro ne ba sidi da khangni amni modi ya ro khangni ne mo ya ro dong ni na khoi matam chang ne ba matam chang ga dong se khoi ne phase by phase to bom chang ye ba phase by phase kari han tok tare khoi gi board communities marak ta khoi khatna ba si lep si ha ba si ma ihala na kai ma te yaw de bi da santi gi wari sana ba hona se ba hani ya na han bom chang ye wari sana ba ai se da kari no am ta hok dong na ba de yadre wari sana je ka tang hani ya ram changi yana ram matung du da wari sabagi akoina kalai kalai da sa sige imphal da sa si da dimapur sa si da chwasampur sa si or mafam ga lep nap tare adigi di kana ya hon sige mi mu khanmin na tare adigi madu khana matu na kari wari han sa sige haibne jun tamna process sam khak changi adu process to buda ha ba hobom thok puche government initiative na ma thok tare se government initiative te hojiki peace committee sema su part amane ani subada government gi level da ngamdreng khalase yadreng khalge di ke tok de ke CSO level da wari sana hon bom change CSO ji se maite gi su lai cookie su lai dina CSO ma se founder ga koi community khana re gramai to se gramai ta sin ya ga de dabi nu bi loina ma wari suban banda bi da adu mathang da CSO sing ji level da hona ba da yadreng su khalase mandi hoji le film da CSO ma sen wari sa ba ya ga do mande mandi dongan ba kanu ma amle na ramina already media ki level da board communities media lo le ma ke ni na media ji third party ni media ji sumna da koina aina community ma belong to jaba moina community belong to jaba ni
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ CS ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯁꯦꯞꯀꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯦꯞꯁꯤꯗ ꯂꯨꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯦꯞ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯅꯀꯣ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯎ ꯃꯤꯗꯨꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯊꯝꯖꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯨꯝꯗꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯦꯟ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯔꯁ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯎ ꯌꯣꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯐꯥꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯆꯨꯝꯒꯦꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯇꯠꯅꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯁꯦꯟ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯗꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯁꯦꯟ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯂꯩꯍꯟꯒꯦꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯐꯪꯁꯟꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ आर्टिकल 356 की मखादा कोई पीआर थमगदौने हजिक अखोइना 355 हाइदोदी सेंटर ना स्टेट की कईगुंबा इंटरनल डिस्टर्बेंस नत्रगा एक्सटर्नल एग्रेशन लरकांदा स्टेट की मतेंग पांगनाबा आर्मी थाजन मिया हेबने थाजन दोइबा आर्मी दो इन एड ऑफ कनोनेबा गवर्नमेंट गव अखोइगे करे हाइतारे सिक्योरिटी दा गवर्नमेंट की मशीनरी सिन मतेंग पांगनाबनेबा मोइने फ्री हैंड नतेबा मदुगी ओवरऑल मॉनिटरिंग कनोदी अखोइने मणिपुर की कनो होम डिपार्टमेंट ओइदोइने अदुगा कोऑर्डिनेशन असai सिक्योरिटी एडवाइजर ओइदोइने सिक्योरिटी एडवाइजर ना तोंगान तोंगानबा अखोइगी लाइबा बीएससी ओइगेरा सीआरपी ओइगेरा आसाम राइफल ओइगेरा लै म्यामसे सिगा स्टेट फोर्स करमाइना कोऑर्डिनेट तौनगदिगेदो हजि अखोइने सुम पांगहाइ थाइबो अनि केस सम एफआईआर हेक सनकांदा मणिपुर पुलिस कानबसु यारोयो आसाम राइफल फागेरा बीएससी न फागेरा सीआरपीएम फागेरा मणिपुर पुलिस ने एफआईआर तौगदौने अदोइदि मणिपुर पुलिस से कानबे यादब पोने तौगदब मणिपुर पुलिस की स्ट्रेंथ सी यामदबनिना कंदबनिना लोइनम ngамदना मायामदि मपानदि मतेंग लोबनेबा अदो अरगदि सिगी पोसी स्टेट गवर्नमेंट ना फुली कंट्रोल तोब ngамद्रेब मसागी मायामगी फोर्स म्यामसे अदो इदि ngамनरब कंट्रोल ngамननाबा गवर्नर दा हुजुजु गवर्नर सु होटनबिरिना खरा होटनरिसिदा फुली मंगोंदा constitution याबो मंगदा एम्पावर तोब चांगेबो अदि प्रेसिडेंट रूल लापा president lu takwa हुजुकी दि माना तौरिसिदि आइन हुजुदि ममांग थमजगिदो कोई तोंगा नोन केस क्या यादेब पोट लेरबनीना मान तौर सूम लेबा की याइफनब मणिपुर याइफनब तौबन मखलमनी कॉन्स्टिट्यूशन की उन तैनबने अदि कॉन्स्टिट्यूशन मंगन फुली एम्पावर तौबीरगा मपांगन पीबीरगा मान विदिन 3-4 months पीस रेस्टोर तौनब टोटली कनोदी यागिरोइको चौराखवा अखोइगी खना सैनबगी करिगी पोस्ट लेफलबा अदगी हाईवेसिंग जी मयकेदी अखोने फंगा हेबानी मागी लो लेजरीबा हाईवे प्रोटेक्शन लो लेब हाईवे प्रोटेक्शन एक्ट 1956 अमेंडेड 2013 सिगी मखादा कनो मयाम याइब पनिशमेंट मयाम लेब हाईवे डिस्टर्ब तौबजे मरमदि नेशनल हाईवे जी स्टेट की नते सेंटर की नेब सेंटर ना प्रोटेक्ट तौगदौनेब अन सिगी पोस्टिंग जे अखोइना ngамद्रसि कनो स्टेट गवर्नमेंट ना थौदाबदा अतोपा एरिया की पुलिस कांगबोसिंदो इंदबा चतबा यौरखुगिनेब मरमदि से मणिपुर गवर्नमेंट कांपोपीद लेबा पुलिस तो फजना थौदाबदा कांपोपी पुलिस ना फजना इनबिरक्टरगदी मदुगी पोतो अवाबनेबा अदुगी पोतो तादनबा गवर्नर ना फुली पावर पारगदी मदु यारकनेबा सोइदना अना गवर्नर ना पुलिस थाजन मदु तौगिबा तौसनबा गाजी कनागोमना कोर्ट लागदी ममांगदा केस मयामा से शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब लेग्रे एसआर बोमा की केस लेग्रे अतोपा केस मयाम लोइन भादी पुद्रेको केस मयाम गवर्नर से सिदी हेन तौरिदोने हेबा मागी कनोमख पीरिबनिना अदि हेन तोपाइसे मागी मिजे थिनिङाइ ओएबो अदुना सेंटर ना मसी यूनियन गवर्नमेंट हाइतारेको यूनियन गवर्नमेंट ना मणिपुर की थबक से इश्यूज लोइसनबिगी हेन खलगदी गवर्नर दे एम्पावर तौबिबन चांगे गवर्नर फुली एम्पावर तौरगा मोगी बीजेपी गवर्नमेंट पूरा मुथप नतबा मतम खरा एनिमेटेड सस्पेंशन थंबिरगा अदुगा अमुहन रेस्टोर तौबि याय एनिमेटेड सस्पेंशन थंबजे था क्या मुक चाहि क्या एनिमेटेड मैक्सिमम था तरो अदुगा था तौति हेन तारगदी
government na mo hana agano da parliament da madu amend bom jange ba extend to boma maximum tha tok ti hem dia de ba ale di tha taruk si da fully restore to bong amagadi government restore to bu ya dina chi mi sa hani chu hem bi ge bra ano bon tham bi ge bra ado irang jin lo shin na ba pot am khatang di union government hona bi bom jange ba adu na traga di adum tong ne ba o chu ona ma chi mi sa na ma na kanom tawi reaction je ma ta lai adu ta di posting se koi new year gi da mana soi gre lan gre haina phungdu matung da irang mo hingale adu smaina mana hai gi matung da irang ye sum la abnina magi against na traga magi anti oi ba community ma fully mai against sabuk taw le ga di irang gi tafsab si wane adu ta di ma si matong khara tu min phamhal ga fully union government na intervene to ga di matang khara gi na di irang ji nem thaba da mating pangani aduga irang ji nem thara ga di akoina fully peace restore to ya na ba kano si khona ba ya ga ne na advan tham jagi